Dragi prijatelji, sada sa ljubavlju, od srca i sa željom da radost uplovi u vaš život, ja vam darujem meditaciju svetlosna kozmetologija. I za oni koji nisu informisani šta je to tačno, mogu da kažem samo nekoliko reči. Svetlosna kozmetologija to je duhovno-energetska metoda. To je također jedna vrsta energetske nauke, podmlađivanja i regeneracije, kako na nivou ćelije, tako na nivou DNK i na spoljašnjem nivou. Svetlosna kozmetologija to je relativno novija nauka, pojavila se neki 2007. godine i jako popularna u Europi, naročito u zemljama kao što je Njemačka, kao što je Engleska i također u Rusiji. Svetlosna kozmetologija primjenjuje se kod nas u Srbiji. Ima dosta ljudi koji sa radošću i zadovoljstvom primjenjuju ovu metodu nakon što su prošli obuku. Svetlosna kozmetologija to je zapravo nauka o tome kako ljudsko biće može da iskoriste resurse svetlosne energije u cilju da promeni, praktično reprogramira sebe, svoj organizam. Smatra se da ljudsko biće nije trebalo bi da stari nakon 35. godine. To jest, ne sad govorimo samo o životnom veku, naravno i on je trebao da bude drugačiji. Vi ste sigurno čuli mnogo informacija na tu temu da naš prosječni vek treba da bude mnogo duži nego 100 godina, a također i fizičko telo ljudskog bića, taj gostoljubiviji hram u kojem živi svetlosna energija koju mi zovemo duša, smatra se da on nakon 35. godine trebao bi da prestane da se razvija u smislu starenja. Međutim, realnost nažalost je sasvim drugačija, te sada u mnogim metodama, duhovno-energetskim, alternativnim, generalno metodama, pojavljuju se stilovi, pravci, oblasti koje se bave temom podmlađivanja organizma. Ljudsko biće na neki način programirano sa starošću. Mi ne znamo zašto do toga došlo i kada se to dogodilo, ali jednostavno ćelije ljudskog organizma sadrže u sebi program starenja. Svetlosna kozmetologija, zapravo svetlost, svetlosna energija, prekrasna, čista svetlosna energija, ona oslobađa ćeliju, svaku ćeliju ljudskog organizma od programa starosti i uspešno puni ga programom mladosti, zdravlja. Treba reći da rezultati su zaista jako dobro vidni i već nakon 10 tretmana, autotretmana recimo, da ljudi vide razliku, koža se menja, kvalitet kože se drastično menja, čitavim telom, borice se povlače, ali verovatno ono što je najbitnije to je da stanje duha se menja. Mi nekako počinjemo intenzivnije da osjećamo stanje radosti, radujemo se svakom trenutku, to je ono što bi trebalo da bude za nas normalno stanje, nažalost ne možemo reći da je to tako. Ljudsko biće sklonno i tugovanju i razočarenju, a kada bavimo se ovom metodom treba reći da u tom procesu mi zaista osjećamo menjanje našeg duhovnog stanja, to jest ljudi osjećaju sve više radosti, osjećaju duhovnu, psihičku snagu, nekako poseban je naboj. Naravno, mi možemo pomagati i našim bližnjima pomoću ove delotvorne metode, da menjaju ne samo kvalitet kože, kvalitet stanja ćelija svojih, što je jako bitno također za zdravlje, zato što to je jedan prirodan način unapređenja svog psihofizičkog zdravlja, samostalno obezbeđivanja svom organizmu te neke zdrave podloge. I također to menja i kvalitet života, zato što kada mi osjećamo se podmlađeno, mi se osjećamo zadovoljno, sigurno u sebe, mi se osjećamo mnogo bezbednije i mnogo bolje i uspešnije krećemo se životnim planom. Za sve koje je ova tema zainteresovala, više možete naravno da saznate na web sajtu Udruženja Reiki Srbije, saznate sve o efektima, o tome kako se radi, kako se organizuje
obuka i šta sve možete da naučite i kakva umeća i znanje možete da ponesete sa sobom i kako ćete vi to da primenjujete. Treba reći da svetlosni kozmetolog je jako jednostavna obuka, vrlo jednostavna obuka i nauka je vrlo jednostavna zato što prirodna je, radi sa prirodnom svetlosnom energijom koja je ljudskom biću jednostavno poznata. I sad još jednom vas podsjetim, website Udruženja Reiki Srbiji www.reiki.rs. A sada vas molim da se opustite i da se pripustite plovidbi svetlosne energije koju ću ja da aktiviram sada i upućujem vama i možemo zajedno otputovati u svet svetlosti koja podmlađuje. Smestite se sada udobno, možete da prilegnete, zauzmite položaj koji vama ponajviše odgovara i možemo da počnemo. Sada vas molim da zatvorite oči i da uspostavite ritam disanja koji vam u potpunosti odgovara. Vaš lični ritam disanja koji vama prija, koji je komfortan za vas. Udišite s uživanjem na nos i s opuštanjem izdišite na usta ili na nos u ritmu koji vam u potpunosti odgovara. Osjetite kako mir obuzima vaše telo, vaše misli se usporavaju, vazduh struji kroz vaše nostrve kao nežna svila, vi se opuštate. Sada zamislite ispred sebe veličanstvenog arhanđela Rafaila. Misleno, svojim rečima zamolite arhanđela i svoje više ja da vas premeste u piramidu svetlosne kozmetologije. Sada vi vidite ispred sebe stup moćne bele svetlosti koja se podiže gore i prostire se u beskraj kosmičkog prostora. Arhanđel Rafail uzima vas za ruke i vi zajedno sada zakoračujete u prostor belog svetlosnog stuba. Svetlost vas odmah snažno obavija i podiže gore u novu, višu dimenziju. Sada vi vidite ispred sebe ogromnu kristalnu piramidu. Ona isijava blještavu smaragdnu svetlost. U samom centru piramide vi vidite kristalni sto, napravljen od najčistijeg zelenog smaragda. Vi vidite da ispod stola gori ljubičasti plamen koji stalno narasta. Ljubičasti plamen ni malo nije vruć, nego veoma prijatan i stvara tu temperaturu koja vama sada godi. Legnite na kristalni sto. Sada vi osjećate kako je on mekan i nežan, kako se odmah menja i prilagođava vašem telu, poprima njegovu formu, njegov oblik. Čudesni sto ušuškava vas i obavija svojom lekovitom energijom i vi osjećate se kao da ste utonuli u postelju od latica ruža. Vi osjećate mir, zadovoljstvo i tihu radost. Svetlost ljubičastog plamena
gori ispod stola, oslobađa svaku ćeliju vašeg organizma od negativnih programa starenja, od programa bolesti, ružnoće, prekomerne težine ili nedovoljne težine, od emocionalne i fizičke nemoći. Ljubičasti plamen sagoreva sve energetske i fizičke toksine. Smaragdna svetlost kristalnog stola odmah prodire u svaku vašu ćeliju i ugrađuje u svaku vašu ćeliju program mladosti i zdravlja. Napaja vas moćnom energijom mladosti, zdravlja, lepote i radosti. Sada tačno iznad sebe vi vidite kristalno ogledalo u kojem se odražava vaše telo, odražavate se vi, a tačnije njegova savršena verzija. Ta slika koju sada vidite kao odraz u ogledalu je uzor po kojem kristali svetlosne kozmetologije rade svoj posao. Vi sada vidite kako kristalno ogledalo spušta se na vas. Ono je čista svetlost, potpuno neosetno. I vi se stapate sa njim, a tačnije stapate se sa savršenom, podmlađenom i ozdravljenom slikom sebe. Proces podmlađivanja i opšteg ozdravljenja je upravo započet. Dopustite svetlosnim kristalima da nastave svoje dejstvo. Mirujte i osjećajte kako se preobražavate i napajate energijom mladosti, zdravlja, lepote i radosti življenja. Ja vas sada napuštam. Vi nastavite da uživate u svetlosti kristala i kada budete završili, možete izraziti zahvalnost Arhanđelu Rafailu svojim rečima.